amahle enkosini ukuba khona kwethu la kule ndawo. Umuntu mayesebenza noma umuntu mayetshala uyethu umuntu mayetshala ngesikhathi utshala wenza into yasethempeleni unikela wenza konke usuku utshala ulindele ukuthi kusasa kube khona into ozoyivuna. Amen bangcwele. Encwadini kaMathewu 13 verse 2 uzohamba nayo. Incwadi le athi uNkulunkulu sitshala ngayo bangcwele ukuthi makwenzekile watshala uExodus 16 verse 23. Abasefesu 6 sizoyivula nje bangcwele ukufakazisa nje ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Mabe khona nje omdletshe la bazokwazi ukuthi besibambele. Amen bangcwele. Mabe khona omathunjwe nogumede bazokwazi ukuthi besibambele lezi incwadi. Into kaShembe bangcwele iphelele ayishodi indawo. La ila esithi khona masicela izinto bese siyayithola ilapho esithethelela khona amacala ethu siyona insuku zonke. Ukona kwethu asoni ngoba sithanda. Kodwa uNkulunkulu ungena kwethu nje kule ndawo sisuke sizoyicela intethelelo. Amen bangcwele. Amen. Sesonile usuphumile la wathi uyaphuma nje noma uhamba khona lapha egcekeni. Usunyathela intuthwane wayibulala. Mhlambe nje uyibulala nje iyasebenza impela umsebenzi omkhulu impela nje uthunywa uNkulunkulu wena usuyinyathelile wayibulala. Usuwonile njalo uNkulunkulu. Sizoyicelela intethelelo ngaleli sabatha. Khona uyitholayo. Exodus 16 verse 23. Wathi kuzo Mike. Wathi kuzo lokhu kuyikho akushiloyo uJehova. Wathi kuzo lokhu kuyikho akushilo uJehova ukuthi kuusuku lokuphumula ngomuso. Ukuthi kuusuku lokuphumula ngomuso esho leli sabatha esingalo namhlanje esho ngolesihlanu esho kuusuku lwesithupha. Wathi kuusuku lokuphumula ngomuso esho isabatha kaNkulunkulu. Yebo uqhubeka ba. Isabatha elingcwele kuJehova. Isabatha ilona elingcwele kuJehova asikaligqibi isabatha leli noMosa wahamba nalo waze wahamba noJesu wahamba nalo waze wahamba namanje isabatha uShembe usahamba ngalo namanje. Yosani lokhu eniyaku uthi uNkulunkulu yosani lokhu eniyakosa esho ngolesihlanu uthi yosani inyama yenu ngolesihlanu uthi basebenze njani. Nipheke lokhu eniyakupheka. Uthi nipheke lokhu eniyakupheka. Nibeke konke okuseleyo kulondoloze kuze kuse. Uthi nikubeke konke okuseleyo kulondoloze kuze kuse njengoba kade nidla nje manje. Lokhu kulondolozwa izolo. Amen bangcwele. Niyopheka konke ngolesihlanu. Uthi niyokubeka kuze kuse. Uthi kodwa bakubeka kwasebenze njani? Bakubeka kwaze kwasa njengokusho kukaMose. Wenze njani? Akwanuka. Akaze kunuke. Akwangaba nampethu. Akaze kube nempethu. Kade sikudla manje, kade sidla khona manje. Lokhu kosikubheka izolo. Akaze kuze kunuke nina nithi nina ngenze ukudla okubandayo. Kodwa uJesu lokhuluma la. Umuntu ohambisana noJesu ufanele lazi isabatha. Umuntu ohambisana noMose ufanele lazi isabatha. Mawusuqala waphendukezela isabatha usuphambene noJesu. Amen bangcwele. Yebo. uMose wathi idlani lokhu namhla. Kusho uMose uthi idlani lokhu namhlanje uthi idlani lokudla okuleleyo. Ngokuba namhla kuyisabatha likaJehova. Ngoba namhlanje isabatha likaNkulunkulu. Selidlile. Bengiyijenti khona bangezikwazi ukuhlala sebedlile inkosi yami. Hey, ukhona wadlile la. Nami ngithi ngiyahlala ngisahlaleka ngisavuma ngihlala. Ade sidle. Ukudla okuphekwe ngayizolo. Amen bangcwele. Kuhle bangcwele ukuthi sibuse sibe kodwa ubusa kwethu kunoNkulunkulu phakathi.
ngoba ukudla sikudla ufana ukuthi ukudla kuyimpepho ukudla okuphekwe khona la ethempelini ukudla okulale khona la ethempelini ukudla kuyimpepho ukudla sithi masikudlile ethi umuntu egulele bengade ngugula namhlanje sengingcono namhlanje ngoba ngidla ukudla okufana nokuthi ukudla kuyimpepho amen 15 Matthew Matthew 18:15 Uma umzalwane wakho ekona wena Uma umzalwane wakhe kona wena yenze njani hamba umsole Msole unaye ninodwa umsole unaye ninobabili uma ekuzwa umzuzile umzalwane wakho ngoba umsole wangamshawuda kubantu thatha futhi nihambe nikhuluma ngabantu kabi yini ungakhulumi nomuntu lo wabona unenkinga naye noma umbone enza iphutha bese umdonsa umsola ninobabili ushemba akayifuni lonto ushemba ufuna umuntu othanda umzalwane wakhe ngoba ukwazi ukuthanda uNkulunkulu uhlula ukuthanda umzalwane wakhe uyazi yazisani zonke izizwe Matthew 18:18 Akuthengwa ngagolide akuthengwa ngemali ngagolide akuthengwa ngemali 18:18 ungashoni niphi abafana ngiqinisile ngithi kini uthi uJesu lapha ngiqinisile ngithi kini lokho anikubophayo emhlabeni kuyakuboshwa nasezulwini nalokho anikukhululayo emhlabeni kuyakhululwa nasezulwini akuthengwa ngagolide akuthengwa ngagolide akuthengwa ngemali awizane webapofu awushiyani zicebike izane webapofu awushiyani
hey bangcwele silandela indaba enkulu silandela indaba kaShembe bangcwele njoba sibuthene la asigule emakhanda njoba sibuthene lapha bangcwele imndeni yethu ngokungena nje kwakho ungene esabatheni ukhonza uzokhonza la wena wabuka ngathi uzodlala nje uzoyikhonzela cha ukhonzela wena ukhonzela bakini ukhona bakini abahamba bengalazi isabatha ukhona bakini abahamba nje beshaya induku benza yonke imisangane engenziwa lapha ngaphandle kodwa uNkulunkulu asiyabakhumbula ngawe wathi wena yiza la kule nkonzo ukuze bekwazi bona ukukhuleka ngale ngoba thina masinikela iminikelo sinikela iminikelo lapho uShembe bese yasikhumbula bangcwele amen ilokho bangcwele njengoba sila sihambela imndeni yethu iyajabula ngokungena kwethu la ukuthi ungenile wasonta la wakhonza la ekugcineni wena kunomvuzo ozowuthola uthi mawusutholile umvuzo inkinga yethu sithi mase izinto sesitholile akube savela ukuthi nansi into uShembe akwenzele yona amen kuvela sekuyinto nje kuwe vela ngathi into evela njengenhlahla njengathi into eyisipho nje osiphayo osiphiwa nje ngathi into ecoshile nje kuba nomsebenzi osuwuthola nje ngiyajabula khona nezinsizwa ezithunywa ngabakubo la okukhombisa ukuthi le ndawo esikuyo indawo eqisekileyo ekholweni amen bangcwele amen njoba sila bangcwele asidukile njoba unyazi lungena la eGibsila lulandelwa zinkumbe ezingaka zabantu uMathewu 13 verse 2 wabuthana kuye abantu abaningi qala phansi usunompopho wabuthana kuye abantu abaningi nesikhathi uJesu ehamba eshumayela uthi wase kubuthana abantu abaningi wesuka wangena emkhunjini wasesuka manje uJesu esengena emkhunjini ngithi angikhulume ngoJesu namhlanje ngoba khona bangazi abantu ukuthi uJesu uyinkosi yethu yebo wabuthana abantu abaningi wasala abantu bonke bema ogwini wathi uJesu esehlala phezulu emkhunjini kwase kuma abantu abaningi bema emkhunjini washumayela kubo okuningi emfanele washumayela kubo okuningi emfanekiso yebo wathi bhekani kwaphuma umhlwanyeli enzani waya kuhlwanyela wahamba ehlwanyela umhlwanyeli ekuhlanyeleni kwakhe enye imbewu yawa endleleni yavela yawela endleleni nje lapho uhambe kunyathela khona abantu khona engezikwazi ukumila khona yawela khona lapho enye yawela lapho zafika izinyoni zayithatha ngoba vele engezishone phansi yayingekuzimile ndawo zayixosha lembewu enye yawa ogedleni enye yawela endaweni embe ugedle ingenamhlabathi omningi awungemningi umhlabathi kuyo yamila masinyane yavela yamila masinyane kodwa inkinga isisekelo kwasikho kuyo ngesikhathi imila masinyane ngoba ingcabuza ngekwazi ungena phansi ngoba umhlabathi awukho omningi lapha indawo iyugedla yimbi izothi ziyaphuma ingcabo yile ngemoyeni kasi kuwe imbewu ingenaphi yasiyenze njani ngokuba ingenamhlabathi omningi yayingena umhlabathi omningi kepha seliphumile ilanga yenzani yavela uhamuka yabuna ingenampande ngoba ingenazi impande enye yawa emeveni ameva ahluma avela hluma iminyanisa imbewu yangakwazi ukuhluma ngoba kunalama izothi yaphakama ameva uthola athi ayiminyanisile ngekwazi ukumila kasi kuwe imbewu makushunyayelwa ingena kuphi kuwe kasi mhlambe kuwe ikhona uJesu ngesikhathi aphumile hamba ehlwanyela kukhona nokuxoshayo kuwe na kuwe imbewu iwele endaweni enjani iwele emhlabathini ovundile yoni noma iwele noma kungena ngapha kuphume ngapha yebo kepha enye yawa emhlabathini olungileyo enye vela wena emhlabathini olungileyo yathela ukudla kangaki enye ngekhulu enye ngamashumi ayisithupha enye ngamashumi amathathu onezindlebe zokushunyayelwa umoya emabandleni yebo kwafika abafundi bakhe uJesu bathini ushumayelelani Jesu ngemfanekiso ungashumayeli ngemfanekiso Jesu funeka ashumayele ngani Jesu bamblema manje abafundi ngoba lento kade yaqala lento
kukhona abantu abayibuka kushembe lento bathi ushembe uhamba amacala 18 Joshua kukhona abantu abathi ushembe uhamba amacala lento ngisho uMose wathi ayokhipha abantwana bakaIsrael ayabakhipha eGibhithe bathi abantu hey wena Mose udlala ngathi wena ayabakhipha abakhulula kuleya ndawo uJesu naye wabathatha uJesu athi uhamba nabo abantu bathi uhamba nabo uJesu abantu bamjikela uJesu abantu wajikela oqala ngabafundi bakhe laba bajikela ushembe namhlanje umuntu ezazongenela inkonzo lethu uzoyinikela ngathi uzojika uyena ofuna manje ukuthi afuna ukubona amakhono ukuthi uhamba mapha amakhono ebese emjikela ngisho nasemndenini yethu imndeni kayiswani nje kunabantu abahamba beqofa lokho baqala kubaholi ababethunyiwe bethunywe uNkulunkulu bajikela abaholi bajikela ngishisile uqobo lwesilo bathi hayi lutha kuyena lo bafuna ukuyibekela yabo inkosi amen izinto ayikade saqala lezi ayiqali manje uJesu wahlupheka kakhulu ngabuka ushembe nje obehlupheka namhlanje ebhala emaphepheni ungathatha ingane encane kabi lebhalile ethi mawusushembe sekhipha isiqalekisa asikhiphayo ukuthi lo ngibhala emaphepheni wake wathatha intatheli ngelilanga ushembe uthi ngolamakhosazana wabiza intatheli wathi wena wathi woza lapho namfana wena lokuthi ungibhala emaphepheni wathi lo mfana hayi baba wasethi hayi baba kwenzeka baba ngephutha wathi ungayibhali kabi lento into yakini lena into yesizwe simnyama ungayibhali kabi lento kusho ushembe uthi ngolamakhosazana ithi lentatheli baba ngiyaxolisa baba ngicela ukuxolisa baba ngicela ukutyana baba thiko lamakhosazana ukuthi lo msebenzi ngawuthola kanjani ngawucela enyangeni yezulu lo msebenzi kuze ngize ngiwuthole baba uthi pho ukwenzelani ukubhala ngapi ngathi emaphepheni pho ukwenzelani ubhalelani ngathi emaphepheni kade wawunikeza ushembe lo msebenzi nalapho khona abantu abahamba behambe bethi besahamba noshembe bevele bejika umuntu wathethe ushembe uNkulunkulu ebesejika manje esethi hayi lo nto ngathi lo ngisho kuJesu kwakunjalo umuntu mawumholi ulandela uJesu manje umuntu uthi ulandela uJesu noma ulandela ushembe uze wazi ukuthi lapha enhlezi khona noma habe niyasodwa kuyohlala kuhlale kube nempethu ngoba impethu kade yaqala amen bangcwele ayiqali manje 18 Joshua wadlula waya ngaseqaleni elingaphambi kwase-Arabu ngasenyakatho wehlela e-Arab umkhawulo wadlula waya ngaseqaleni elikuphi eBhethogoma elikuphi ngasenyakatho kuphi ugcina komkhawulo kwakuseThekwini lasenyakatho kungasolwandle losawoti eThekwini egcineni kweJordani eThekwini kodwa lapha ngudonsa khona ngudonsa ukuthi kwakuseThekwini kungasolwandle losawoti kubhalwe eBhayibhelini kuthi uJesu wahamba waya lapho wayothetha inkala khona lapho ngaseThekwini noshembe uthatha inkala khona lapha eThekwini ngasekugcineni kolwandle inkantolo enkulu kuthiwa high court ikhona khona lapha kubhalwe la eBhayibhelini wezwakala ilizwi kushoneni kwelanga langa-ke enzimini yase-Edeni kushoneni kwelanga asewenzeni we-Adamu asewonakele umhlaba asewenzeni we-Adamu asewonakele umhlaba izwi lezinyama
Sushunapi angazi noma incwadi bengibizile iqedileni kodwa angithathela amaHebheru 13 verse 1 amen bangcwele yabona bangcwele Hebrew 13 verse 1 Hebrew 13 verse 1 Akume njalo ukuthandana ningakhohlwa ukuphathana kahle uphatha kahle abangenisayo ngalokho abanye bamukela izingelosi bengazelele mawuke waphatha kahle omunye umuntu ongena namhlanje ethi uyayikhetha inkosi namhlanje ngalokho mangena phathana kahle nobe namukela ingelosi bakhumbuleni ababoshiweyo bese nikhumbula ababoshiwe abahamba beboshiwe bese niyabakhumbula niyayikhumbula nini idalo zenu noma nivele nihamba nifike ningangeni athi niphoste kobisi njengeyibhukana bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo ake kube ngathi niboshiwe kanye nabo laba baboshiwe akuboshwe wena akuyithathe wena kube sengathi wena oboshiwe kanti wena uzokhulula umzali wakho noma uzokhulula omkhulu bakho ngesikhathi ukhulula omkhulu bakho wena kanti bakhulula wena ukukhuleka wena emhlabeni ngesikhathi bona beboshiwe kuthiwa bosha nawe emhlabeni tholala wena usubanjwe nje manje kuthiwa upha simbamba afaka ejele abosha kanti wabosha umkhulu wakho vele bosho wena ungena ejele kanti umkhulu wakho wahambe boshiwe wahambe namacala ngalesa sikhathi baba kwakunamacala einduna umuntu wavele wahamba eboshiwe enduneni akaze kuthethwe lelo cala lakhe bese kuvele kuboshwa wena la emhlabeni kanti ke inkinga akasakhulule lo muntu lo okuyena owahambe eboshiwe amen bangcwele ithi le ncwadi bakhululeni ababoshiweyo yebo baba bakhumbuleni nabaphethwe kabi abantu abaphethwe kabi nibakhumbule yebo njengokufanele abasemzimbeni ukuba abasemzimbeni ukuganwa kulungile kubo bonke nje kubo bonke abantu ngoba kufanelekile ukuthi umuntu aganwe bonke labantu abalaba bafaka inhloko hawu kade niyayifaki nizoze nation ukuganwa kulungile nombhede ongenacala mangenalo nje icala inkosi ibusise amen hey bangcwele sendaweni enkulu sisendabeni enkulu bangcwele yesabatha uyabona umuntu ongalazi isabatha usenkingeni ngoba ekuthenini isabatha ulazi ekugcineni kosuku isambulo 20 verse 12 kungale egcineni yabona mawazi isabatha akhathalekile ukuthi mhlawumbe ungeza lapha phakathi kwethu ufike uguqe nathi kodwa nje isabatha mawulazi uligcina isabatha nanku ya 16:23 kade sufunda ithi lencwadi abaligcinayo isabatha bawuthola umbuso wezulu ngokuhamba kwesikhathi bawubona umbuso wezulu boba noNkulunkulu kothi mase kubizwa amagama abangcwele nawe uyobizwa ngoba isabatha kade uligcina yebo ngabona abafileyo abakhulu nabancane ithi lencwadi yesambulo 20 verse 12 ngabona abafileyo abakhulu nabancane wababona yebo bemi phambi kukaThixo izincwadi zaphenya nenye incwadi yaphenya kwaphenya incwadi wasekuphanywa neyakho incwadi incwadi yokuphila kwaphenya incwadi yokuphila abafileyo bahlulwa ngalokhu okulotshiweyo bahlulwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengemisebenzi yabo ulwandle lwanikela abafileyo ababekulo ukuthi umuntu ma efa namhlanje ezicala uze wazi lelo cala kaliphelile ukuthi ufile kaliphelile ngesikhathi ehamba emhlabeni onke amacala bese buya kulabo abaphilayo mangaba kuwe ukuthi usaqhubeka wenza amacala ufuna uwashiya kubani amacala mangaba kuwe ukuthi usaqhubeka wona abantu obonayo ufuna ukuthi ekugcineni mangenze uNkulunkulu athi uyakuthatha namhlanje ufuna ukuhamba nesizwe sonke
ngophela laba abantu abahambile namhlanje mabe hamba namhlanje noma bawuhamba namhlanje wena ekugcineni kosuku uzothi ma uNkulunkulu esekubiza icala lakho bese thola ukuthi aliphelile uzobulo kuzosilanda ngabanye uthi ufuna siyothetha leli yaqala owake wakwenza nowahamba uze wazi ukuthi icala kaliphelile icala liyohlala limile njalo likhona ngaphambi kokuthi nize nithethelele nithethe nina eniphilayo nithethelele abantu abangasekho amen bangcwele ilokho bangcwele ilawo mazwi bangcwele engithi angwashiye kini ukuthi bangcwele abahle enkosini silapha kule ndawo kaNkulunkulu akasigcina uNkulunkulu asithande asenze sifanele uNkulunkulu kubanga bakhe ngokugcwele sizame nathi noma singabantu sihambe emhlabeni sihamba phambi kwabantu sihamba phakathi kwabantu ungeke uzusho ukuthi kumuntu 100% ungesilona unyazi kodwa ake sizame sinenge inhliziyo asizame inhliziyo zethu ukuyithatha sigoqe sibuyise sizenze ukuthi ngaso sonke isikhathi esikwenzayo imini nobusuku kube ukuthi into oyenzayo uzothi uNkulunkulu noma uma umuntu esekubuza noma mangavezwa la kuthiwa izinto seyibekwa lapha zonke izinto esazenza ebese uyavuma ukuthi cha lokhu kwenziwa yimi ungasho ukuthi hayi lokhu angikwazi kodwa ube kwenziwa wena ake sishintshe nje ngokungena kwethu kule nkonzo yamaNazaretha ngokungena kwethu kule ndawo esikuyo la asishintshe Nkosi nenhliziyo asenze ukuthi inhliziyo zethu zizale kabusha amen asenze ukuthi nokuthukwa uthi ushemba angathukwa ngathi asenze nokuthi masiphuma sihamba la ngaphandle umuntu usho umzimba wakhe ushumayele shumayela uzishumayele ngomzimba shumayela uzishumayele ngokukhuluma shumayela uzishumayele ngesenzo amen bangcwele abathi beqambela abantu amanga bezisho izinto abayishoyo ngawe kodwa akube ukuthi into yenzayo uwazi wena ukuthi lento engiyenzayo ngampela into elungile efanele ukuthi ngiyenze akukho lapho kuyothi khona kusasa mase fanele ngihambe emhlabeni bese kuthiwa ngeke uhambe emhlabeni qala uhlambuluke lento owayenza amen bangcwele ushemba ufuna umuntu onjalo olungisa inhliziyo angazi ukuthi kuJeremiya bani ubani 6:16 angisazi kuJeremiya bani lencwadi awubuke 6:16 lothi inhliziyo iyakhohlisa Jeremiah 6:17 Jeremiah 17 verse 9 ngoba manje sukikhohlise ibisisithathi sisibeka kwezinye indawo kanti thina mase sithi sesikhetha ushembe sisuke thina sekufanele ukuthi sijike thina konke okwethu sikuthathe sikwenze ukuthi kube yinto efanelekile nento ezokwenza ukuthi ushembe angathukwa ngathi angathi ma uguquka la ushintsha lapha bese kuthiwa hawu niyambona akube sashiwo nokuthi Mnguni vele kuthiwa niyambona ushembe niyambona ushembe ukuthi wenzani kushiwo kimi njalo kuthiwa niyambona ushembe ukuthi wenzani kuthiwa ushembe uleni ushembe kuthi kone wena Mnguni noma kone wena Mkhwanazi bese kuvele kubhalwa nge-front page kuthiwa niyambona umuntu kaShembe ukuthi wenzani vele kube isithombe esikhulu esonyazi lwezulu kubekwe sona kuthi uShembe niyambona ukuthi wenzani akuthiwa wena kuthiwa uShembe wena lakhe ipage ngalifeza nokuveza ubeka nje uShembe kuphela kodwa ngathi uzenzela into yakini wena uzonela umuntu mayona wona into yakubo wangcwele amen yebo inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke inhliziyo yonakele kakhulu ubani ongayazi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga ezibilini ukuba ngiphe ilowo nalowo ngokuhamba kwakhe njengokuthela kwemisebenzi yakhe ikhona kamfundisi Mnguni incwadi u12:14 amaHebheru 12:14 ithi ekamfundisi le ikude zamani nihlale kahle nabantu bonke qala phansi
zamani nihlale kahle nabantu ithi zamani nihlale kahle nabantu bonke angabikho noyedwa untome yakho nibe nobungcwele ithi umuntu ungameyi noyedwa ahlale nje kahle asilinganeni sonke angayibona inkosi noyedwa ithi ibani nobungcwele ngoba ngeke ayibone inkosi noyedwa ongenabo ubungcwele nibhekisise ukuba kungabibikho kungabikho azuzi umusa kaThixo bese kungamili isithombe sibabayo ngoba sizonikhathaza nonke ethempelini zibonakala abaningi bese konakala bonke abantu abaningi ngani konakala abantu abaningi boniwa nje ukuthi ngoba sekumila isithombe sibabayo phakathi kwenu ithi zamani nihlale kahle khona enye kaTitus 2 verse 2 Titus 2 verse 2 Yani mema webafo wetu afo wetu nani utate wetu tu yani mema webafo wetu khuluma wena kufanele ukufundisa owesiminya kepha khuluma wena kufanele ukufundisa owesiminya kokuthi abesilisa bakhulile kokuthi obaba mabekhulile ababe ngabaqondayo ababeqotho abahloniphekayo akahlonipheka ubaba ekhaya abaqinisekileyo ekholweni nasekuthandeni obaba nasekubekezeleleni kunjalo abesifazane abahambe ngokufanele ubungcwele bangabe abahlebayo bangalokothi nje bahlebe bangabe izidakwa bangaphuza utshwala akushiwongo ngobaba ukuthi bangabe izidakwa kuthiwa bomama bangabe izidakwa kuthiwa bomama ningadakwa utshwala ningasho bomama ukuthi uDisemba niphuze izingane kuthiwa bomama hlalani kahle nezingane zenu ngoba wena mama uhlezi emzini wakho wakana wahlala emzini wakho kodwa ingane yakhe izothi mayigane namhlanje bese uthi wena buya wena mntana uyakuhlupha lo Twabo mama ningabi izidakwa akushiwo ngoba uthi ngabi izidakwa Qinisekisane ekholweni yebo ukuze bafundise abesifazana abesifazana abasha ukuthi benze bathanda amadoda ukuthi indoda ithandwa kanjani bathanda abantwana babo ukuze bafundise abantu abasha ukuthi indoda ithandwa kanjani Boma kuthiwa fundisani ingane zenu ukuthi indoda ihlonishwa kanjani indoda iguqelwa kanjani indoda ihlonishwa kanjani ukuze befundise abantu abesifazana abasha ukuthi abathanda amadoda abo bethanda abantwana babo khulisa ingane zakho yebo qhubeka baqonde babe mhlophe bahlale emakhaya bengami la uthangweni lokucinga amen nomakhelwane babe mnene akaqonde nje mama hlale ekhaya lakhe lalela gana kulo akagananga kwamakhelwane wozohlala leli khaya ugane kulo hlala kulo bahlonipha amadoda abo behlonipha obaba babaganile ngoba washi kubo waya kule ndoda yewa ukuba izwi likaThixo lingathuki ngoba izwi likaThixo mawungasayihlonipha indoda yakho uzothuka ushembe kunjalo abesilisa abasha
ubaluleka baqonde bese uyabaluleka baqonde amen